chagiye naya mafuti na kamambiri tose ni yego na wa musi nabirya kamantora na mandi yose bari bambaye nabyo bari kunyumva yego ariko yemwe ntimukibagirwa Imana yacu muramenye ntimukibagirwa Imana yacu nukuri kw'Imana ntimukibagirwa Imana yacu nukuri ntimukibagirwa Imana yacu muvuga ngo amen amen mwabasore Imana yacu yigeze guheza abanyamurenge ibaheza inka y'ingumba aho barayikama inka itarigeze kubyara irakabiriza nimugoro bitaha yakabirije ese ibyo mvuze ntibyabaye mu banyamurenge turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ndaza gusaba abantu baza kumfasha gusoma tuza gusoma urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice ca 4 n'umurongo wa 3 n'uwa 4 n'uwa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Asante. Abakolosayi 4 umurongo wa 2 2 3 4. Yego. Haravuga ngo mukomeze gusenga muba maso mushima. 3. Kandi natwe mudusabire kugira ngo Imana idukingurire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo. Tuvuge ubwiru bwa Kristo ubwo nabohewe. 4. Kugira ngo mwerekane nkuko nkwiriye kubuvuga. Amen. Amen. Reka nsabe pasiteri yaje kudufasha gusoma mu gitabo Gutegeka kwa 2 igice ca 4 n'umurongo wa 9. aravuga ngo wirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho ahubwo ubimenyesha abana bawe n'abuzukuru bawe. Amen. Ndangiriza mu gitabo ca Yoshua igice ca 24 n'umurongo wa 27.
igice cya 24 na 27, igitabo cya Yoshua igice cya 24 murongo wa 27. Bibiri yavuze ngo Yoshua abwira abantu bose ati dore ibuye ni ryo muhamya uduhamiriza ibyo kuko ryumvise amagambo y'Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe kugira ngo mutaziyakana Imana yanyu. Amen. Amen. Kangasubiremo. Haravuze ngo Yesu abwira abantu bose ati dore iribuye niryo muhamya uduhamiriza ibyo kuko ryumvise amagambo Uwiteka yatubwiye yose, nicyo gituma ribaye umuhamya muri mwe kugira ngo mutaziyakana Imana yanyu. Amen. Ndashima Imana yongeye kandi kuduheza uyu mwanya, uyu mugoroba mwiza tugeze umugisha kandi wo kuba imbere y'Imana. Abangana gutya Imana yabikoze ntiyagucubahira. Amen. Asante. Twarabashimiye n'ubu nyine tukomeje kubivuga kakumwe Yohana Pawulo yabyanditse aravuga ngo amagambo ngiye kubabwira ngo ntibindambira kuko nta ruhuri nigeze kubabwira. Natwe kongera kandi kubashimira, ntabwo bizoturambira kuko ari byo mukora byiza. Imana ibaheze umugisha. Abungeri b'itorero Imana ibaheze umugisha, abakristo ibaheze umugisha, abo tubanye uyu mugoroba bwa mbere namwe Imana ibaheze umugisha kuba mwaje kugira ngo tubane uyu mugoroba. Imana ibaheze umugisha. Kuwa kabiri ngiye guhaguruka hari hasigaye iminota mikeya cyane ngo imodoka ihaguruke. Rero yari yahagurutse iva hiri igiye gushikaho undi, harwara umwana mu rugo arababara cyane, siga amashakoshi aho nari ngeze ku modoka ngenda ntabarira umwana, shikayo nsanga babaye, nandikira umuvandimwe ndamubwira ngo ntibigikunze kubera ko umwana babaye cyane. Arambwira ngo singira ubwoba, umwana ari buze kumera neza. Turaraho kuwa gatatu zinduka nje kumureba saa 11 z'urukerera, ariko dusenga Imana mu ijoro na kumanywa yose ngo haje kugeza nka saa 9 z'umugoroba arahumura aramenya, ariko agasura akagenda kibira. Na nijoro turasenga mu gitondo cyo kuwa gatatu ngo aje kumureba, mutima unemeza kugenda. Mpamagara abandi mu rugo banzanira ibishakoshi dura nari kwibarabara, sinasuye kugera mu rugo itankomeza urugenzi. Hanyuma rero mu kanya gato yangiye kuza, nari mvuganye n'abari muhira barambwira ngo turahambira imizigo turatashe tuvuye mu bitaro. Imana yabikoze nyagucura. Amen. 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 Ashima Imana ko yavuye mu bitaro umwana. Narinze nshika hano nsohoka amateraniro akirimwo bomboni yongerezwa umwuka. Kuwa kane turangiza amateraniro akiyarimwo no kuwa gatanu. Kuwa gatandatu barambwira ngo bayikuyemo mu masaha ya mu gitondo. Ndashima Imana rero ko uyu munsi Imana yamugiriye neza ikamudusubiza. Amen. Tuganire amagambo dusomye, ariko abo tutabanye ejo basi mvuge mu ncamake amagambo twari ko tuvuga yo kwirinda imisemburo y'abafarisayo. Haraho nasomye Bibiliya, Pawulo yarimo abwira abantu, ababwira
agaya abo bantu abita amazina mabi. Haraho yabwiye itorero ry'Ifilipi araribwira ngo mwirinde abake bakubi, mwirinde na zambwa. Nja kwibaza igituma Paulo yari yise abantu ngo nimbwa. Yari yavuze ngo wao hupenda nyama, bakeneye guca inyama z'abantu. Kandi yari yababwiye ngo ntidutsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Hanyuma abidini ry'abayuda ngo rihaguruka ribwira abantu ngo nibadakebwa ntibazaba abera imbere y'Imana. Paulo arababwira ngo gukebwa ko ku mubiri siko kuba intungane imbere y'Imana. Amen. Ntabwo ibyo abantu bashaka ari byo zohindura umuntu kuba umwe. Icyo bituma yandika itorero ry'Iroma aribwira ngo umuyuda mu mutima niwe muyuda nyakuri. Kandi aribwira ngo gukebwa nyako n'ugukebwa ko ku mutima. Amen. Arababwira ngo bari mu gushaka uburyo babagira imbata z'amategeko, ariko ntacyo zomara. Amategeko ntacyo yomara tiyohindura umuntu umwere. Kwizera Kristo twabivuze ejo bundi tuvuga ko Petero yabwirije abwira abantu ibyo kwizera ugiye kuza, ibyo kwihana bagakira ibyaha. Paulo ngo azarababwira ngo namwe nimwizere. Amen. Arababwira ngo ntabwo dusindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Mwirinde abo ngabo baza imbere yanyu bameze nk'intama, baza biyoroheje, baza basa naho abashaka kugira ngo babajane mu bwami bw'Imana, ariko badafite inyungu yo kubajana mu bwami bw'Imana. Paulo abwira itorero ry'Ikolosayi araribwira ngo ntiyakagira umuntu uzobanyaga ingororano zanyu ngo azibanyagishije gusa naho yicishije bugufi. Kubera iki? Arababwira ngo hariho abantu bamwe baje kugira ngo bashake ukuntu babagira imbata, baza bababwira iby'Imana ariko ngo batarigeze bahinduka, kamere yabo itarigeze ihinduka. Imana ishimwe. Batubwira ko tugomba kuganira ijambo rivuga ngo abantu basenge kandi babe maso. Yesu yagiye yabwira abantu akababwira ngo nimusenge mutaja mu mosha, musenge mube maso ngo kuko mutazigiye umuntu ngo umwana w'umuntu azazira. Amen. Yaravuze ngo yaba mwari muzi, yaba nyirirunzu ngo yaramenye igihe umujura yoziye. Aravuga ngo yobaye maso, ntiyokwemeye, ntiyokunze ngo ko umujura aza agasahura inzu yiwe. Yesu ababwira kuba maso. Iri jambo twasomye Paulo yandikiye Abikolosayi ababwira, yarababwiye ngo mushake uko muzoza muvuga amagambo yanyu hanze ngo akabera abandi icyitegererezo, akabahindura ntabagusha abo hanze apana bo mu ikanisa. Icyo gituma Yesu yari kubabwira ngo imbuto ziza zigaragarira hanze, abantu muzababwiye bamenyera ku mbuto zabo izo bera. Amen. Amen. Nibyo nayo kakwa ko dusoma. Nayo twavuze mwirinde rero bahanuzi b'ibinyoma. Mwirinde abazi imbere yanyu basa n'intama. Mwirinde n'agasemburo k'abafarisayo. Hari wabuze ngo imisemburo y'abafarisayo ngo hari abantu ntibamenye icarico. Ni imyigishirize. Agasemburo yaravuze kari akantu yavugaga ko umutima ngo umeze ngo nk'amateraniro cyangwa umeze nk'umukati utaraje mu revire. Aravuga ngo iyo kinjiye mu muntu ngo gatubura kakangiza kagasenya ibyiza zo mu mutima w'umuntu. Aravuga ngo sikindi Yesu yari kubabwira ngo mwirinde imyigishirize
imyigishirize mibi. Imana ishimwe. Mwirinde imyigishirize mibi y'abafarisayo baza bashaka kugira ngo babahindure. Arababwira ngo iyo myigishirize rero mibi simbabwiye umutsima, mbabwiye kurinda imitima mukayirinda imyigishirize mibi y'abafarisayo. Amen. Amen. Bari bafite inyigisho nyinshi zo kunaniza abantu. Twabivuze ejo, itorero ry'Ikolosayi akaga ryari rifite rero wari umusemburo wari winjiye mu kanisa, kandi ni nako kaga itorero rifite none, na kaga k'imyigishirize iri hanze. Aho umuntu ari mu kuba umukristo mu kanisa ariko akavuga ngo ntazirubura ahantu azaba gusinzerereza. Abandi barimo kwama bavuga ngo bari yabona abanyatege nkeya, bari yani n'abajiji, ninjiji bari yandi bigeze biga, nitwe twize, nitwe banyembaraga, nitwe dukomeye, nitwe dufite ubuhanga. Paulo yagiye kugwana n'izo myigishirize, bari ko bababwira bakababwira ngo Imana ni yera ntiyoba mu mubiri w'abana b'abantu. Kandi ngo kubera iyo mpamvu umuntu wese ngo agomba kwitegeka umubiri akawuta ngo ndibo bishobora, umubiri ni fake. Hari abo bigeze kumbwira ngo abakobwa bamwe baravuze ngo reka basige nyarubiri ngo bayikoresha ibyayo ariko barinde ubugingo. Paulo yari kubabwira ngo semeni amen. Amen. Nimurwanye n'izo nyigisho muramenye tizibacengeremo ngo zibananize zibagira imbata. Arababwira ngo nimba mwarabohowe kubw'amategeko, niki gituma umuntu ari kubabwira ngo yongera kandi abagira imbata z'amategeko ngo ntimugasogongere ntimugakoreho ngo ngaho mugitwarwa n'amategeko. Arababwira ngo mugende nk'abakristo. Ese namwe bazaje gucuruza iriya hirya mu Zana? Hebe no mucaro muza mugenda nk'abakristo. Amen. Amen. Hallelujah. Muza mugenda nk'abakristo. Pese joko tujya patire. Pese joko tujya kwereka. Niwe gusa nshoboye mwana wawe. Habe natura dushoboye. Yawe yakufasha cyane. Sibene kuko ndazacuruza. Uvuko Paulo yari kwabwira itorero ry'Ikolosayi. Aho. Mwikirize amen. Amen. Enendeni kama ilivyo wajibu wenu kwa Bwana. Ni mugenda mucuruza ngo mugende nk'abakristo. Ariko ndatangaye. Ai naza kandi Bibiliya iravuga ngo zaza dutunguye. Ntuzamenya nimba araje wari kugurisha ingiri cyangwa ingiri. Uvuga undi Bibiliya imbwira we. Hallelujah. Bibiliya iravuga ngo azaza nk'umujura. Kandi ngo igihe abantu batabatekereza. Pasite kandi ngo igihe abantu bavuga ngo ni amahoro. Ngo ishogiye n'ishogiye umwana w'umuntu azazira. Kweli. Semeni amen. Hallelujah. Abashuruje bunguse, abariganyije bunguse, ababesha bunguse, abagiye gushaka mu byaro bashatswe, abandi batashatswe, abandi bashatse ku ruhande. Bibiliya irambwira ngo ishogiye n'ishogiye umwana w'umuntu azazira. Iwe ni macho kwa sababu Bwana yuwaja. C'est le fait. Amen. Mana yo mwishu. Nako gusa. Uko yasima ke imbere y'Imana.
ni menshi worekerayo ai mana we ngiki kimani dushaka mureze nukwera imbuto kandi ngo zikwiriye abihanye imbuto zikwiriye bande abihanye pastor kandi ganze wewe amacano maze kujaho abakuzi namagana n'ibihumbi hebe nanje no kwereka biwacu kavuga ngo si muramuzi bo kubwira ngo tumuzi kuri ico tumuzi kuri kuzi nakibare kuzi mbarara kuzi muri Kenya no rero andi boja magasinera ba ngipati wape pakinenga ketela nawe dibera pe patela nyaga kakapuwetela Imana bagiriye neza. Imana bagiriye neza. Asante sana. Imana bagiriye neza. Amen. Ngici Imana dushaka nuko dukizwa. Abantu bakamara amaza. Bari mu kubabesha abantu zibinje mu kanisa. Aho. Bakabesha abantu bakababwira ngo banaka bo bazatukana. Banaka abantu. Nibabesha ko bazatukana. Bandi. Nibanda bazatukana. Bandi. Bazatukana baciye. Niki gipande cyanditseho ko ari cyo akoko bazikaba. Harico. Niki cyanditseho ko ari cyo abanyabyinshi. Harico. Ukuye gusintege nkeya. Bari kubavuga bari abahungu hari yakare wo warutaraza. Baravuga ngo ntibishoboka ku munyamwuka ngo ashobora kumenya umwuka. Ndi mu gutangara. Reka nkavuge kano kajambo. Pastor waje gusanga ugasanga umuntu n'umunyantege nke Mana yo mwijuru afite intege nkeya zitobasha guterura kana ni intege nkeya zitobasha kujana kangaka ariko yaje gucamba abakristo akava hasi akabajana muri mushene muri mushene wayivuze neza none mwaje kwibaza mukavuga ngo se ninde uvuza abakristo tukikana ninde wayivuga ngo kubanaka banaka ngo nutuyayo banaka bibiri ivuga gute bibiri iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu utari umunyamuka ngo ashobora gutahura umunyamuka tibibaho ni ngo kwita imijuru ariko muze muntangaze ninde mugo kwanza mureke mbabwire woko utavyaye none uzubasha kumenya ivy'Imana gututabibamo ninde uzogira ngo mucambe ivy'Imana mutakibibamo kandi muzaza bicamba nabo byananiye ababaye mu mwuka bakaba mu mwuka mu gipupu akaba mu mwuka kwirinjanja akaba mu mwuka imaranda agasenga ageze mu gahwera mu minembwe yarasenze ngo amanuka kuri Rusizi arasenga yabaye no mu ngamba arasenga ariko ngo agere muri Kenya atagakiza yamara kugata akamaguruka akamavuga ngo bariye barananiwe bariye bande kandi ari wananiwe utagisenga warasimbaraga wagikera urazireka ngo kuzireka uje gituma usigaye ngo ni inzira yo gucamba abandi naho yagataye twari du hari wari umufashije se kugata naratangaye ejo bundi nasomye ijambo ry'Imana bimbwira ukuntu birambwira ngo hebe nibi ngibi mubona abantu bari mu kuguma gucagagurika haraho rimwe na rimwe bizavyemerwa ngo kugira ngo abemewe bagaragare ibi para bw'itoro ry'Ikorinto ni kuri kw'Imana aribwira ngo ibice muri mwebwe ngo ndabizi ko byabayeho ngo marira babwira ngo hamweho narabishinye ngo kugira ngo abantu bemewe bagaragare muzi ikintu kiza kintangaza
icihishe mu muntu hebe niyo mwogira gute bizavyanga kikagaragara ukuri kw'Imana. Umukecuru umwe ngo yagaza foroda agaforoda itabi ngo amare ngo agire gutya ngo ahitarangiza abarimwo sebuke baserutse nkariya yamara ikenyerera yamaceceka abandi nabo ko baravuga ngo batangire kuvuga bakabona umuntu ukarishe naho karashi seregeti rya mumaze hakazabona umuntu ukaragera kujya seregeti ramwishe ya seregeti yamwishe ira riratunguka riragaragara tegeri kima tiwo kwihisha mu kwa mbere mu kwa kabiri wihisha yego kowe ugeze mu kwa kane tibikunda ugeze kuri pasaka yindi yo hirya wihishe muri iyi ngiyi kibiba uza wihisha nebe n'abantu baza bihisha bamwe bakava iri iwacu bakaza bakavuga ngo ino twebwiriyaga twari dukomeye gutya azaya amavumburwa n'umwana mutoya yakabavuga daywa dore nakandi kukimana yabaye mu kanisa abandi atese ntaba mu kanisa bati yevuye iwacu ari umusinzi nawe yashitsino ari igitangaza ayitwaza inkoni ngo akomeye ayo naho ni igitangaza ni nkarumungu ngiziburi kijana ngigatora n'inkoni iye hayiganze gutya ngo kabari kintu yotora no mugozi ngo naye nabuze ijwi ryarimbwira ngo ntizi kibura naho ni muze uri hano izitora wakantu umuntu yakoze ugusiga kitwarire kigatari igiti umwembezo se yoburya umwembezo wakinga inyana ntiyoburya yabuze inyana ibura n'ihene ifa gufata gusa umwembezo iragenda ni rumungu barumungu nuko nguko no mwikanisa bari barumungu saburi cyo bato vime la parte nayo ngaye twasomye mutima wambwiye ko tugomba kuganira aya magambo yo kubwirana ngo ntitukibagirwe Imana twabonye Imana ikidusigarije kubaho none tukayibagirwa. Amen. Amen. Iyo yakoze ibitangaza nawe ukabibona. Ese abantu bazakenera ngo ibitangaza ukamubwira ngo nuko wari kuba wari muri gereza nawe ukanywa kuri y'amazi kugira ngo umenye ko Imana yakoze igitangaza nuko wagombaga kuba nawe muri gereza ukanywa ku mazi wowe ntacyo yagukoreye hebe nanone uko nta gitangaza abantu babonye patire sinzababwira ngo numbere y'Imana gushima ntawo umuntu ntaho uburira igitangaza kavuge nkuyeho mikrofone basi muzi igitangaza gikomeye cy'Imana gikomeye abantu bazakenera ngo babanze nabo ngo bavuge ngo nukuri none igitangaza iwacu cabaye ngo umuntu yazutse hapana ico ngico ico kuvuga ngo umuntu yazutse hebe no guca mu gitondo gusa ukamenya ubwenge bwo gucisha umuswagi mumenye wewe gusa wamenye gusa gucisha umuswagi mumenye uru ruhande ugasubiga hindura n'urundi nibuze ugeraguya kubera iki wabimenye hariho abandi batabimenye ico si gitangaza umuntu yoshima imbere y'Imana umuntu yoshima muze ariko natangaye komana natambitse ibirato hawo kubera iki nabimenye ko mbere indyo ni moso ico si gitangaza
ntigitangaza ndi imbere y'Imana gikomeye. Kubera iki? Ntacyo natanze. Timwabonye kumbuga abo babise bafite imyaka ingana n'iyanje. Kabo mwabonye. Neza pana bya bindi byo kuvuga ngo twese turi mu kigero kimwe. Bosanga twaravukiye mu mwaka umwe neza tungana. Ariko utakiriwe. Jewe ndacahaje. None jewe wari wabonye n'uburyo nkaba mbashije gufunga amato y'ikoti. Hawuce sigitangazo cy'Imana. Bibiliya ivuga gute? Imana ibwira Mose ngo igihe cyo kugenda kwawe kiri hafi. None Mose hamagara urubyiruko rw'Abisirayeli babwira ibitangaza by'Imana yawe. Ubabwire ibyo nakoze bakiri muri Egiputa. Ubabwire ibitangaza babonye n'abasi byo bariye. Ubibabwire. Ubabwire n'ibyo nakoreye bareba abantu wakujya y'uruzi. Igihe cyabahoga na Siwoni abandi bo hakujya y'uruzi. Ubabwire ibitangaza cyababayeho. Ubwire urubyiruko rwose urubwire ibitangaza. Ugenda kimwe numara. Ubabaze. Ngo se hari yindi Mana mubonye ifite imbaraga nk'iyanyu. Ngo baje kuvuga baravuga ngo nta yindi. Twumvisha ko nta yindi Mana. Imirimo ye imfunda kabari yizirya gatambuka ukamuvuga ijambo ryari ku mutima bashaka kukamushaka ati ngahirya gatugende hari ikibazo se ariko ukavuga ukuri ku mutima uko data ashaka niko kwiza she ngo barangize abwira urubyiruko barakubwira amagambo twasomye ngo barikizanye barava ngo ntayine aho ubwo musanze ntayindi Mana muramenye ntimukibagirwe bavandi torero ry'Imana muvuge ngo amen amen. Arababwira ngo muja murinda imitima yanyu ngo ndikibagirwe. Harimo amagambo abiri gusa gituma yarababwiye amagambo. Yari yababwiye ijambo rya mbere. Yari yababwiye ngo amasezerano yanje ngo nayo kuri tazahinduka. Aka kabiri ngo nuko umuvumo wanje nabo ngo utazureka kubamvuye imbere. Nukuri kw'Imana nayo yari nabiri gusa. Irya mbere ngo ico navuze mu kanwa nzanga isohoza abari kubwira abantu. Ica kabiri ngo abamvuye imbere nawe ngo umuvumo wanje tuzureka kubazaho kuko yarabwiye ngo nzampana ngahana umwana kagaza nzampana umwana ngo nkageza ku buvivi mugisha we nzamanuka ngasura nkamanuka kizazi na kizazi ngasura nkamanuka mbahoye kwinyimura nanga ngo abanyimuye nanga abanyimuye niko babwira ngo bagera muri Egiputa dore bavuye muri Egiputa ngikiri igihugu narahiye basekuruza ubabwira ukuntu nakuyemo amami ngo bari bashiramo kaza nkuramwe abagabo ngashiramwe abandi ngakuramwe abagore ngashiramwe abandi none ubabwira ngo bagiye kukijamo dore ishambere bari mu kurya ibishimbo batigeze bahinga kibabizi byacimeza barabizi ibigori n'ibyacimbeza ntibigeze babirya pasa ku munsi shira Imana yarababwiye ngo ndangije iby'Imana bamaze kujya Pasika ya nyuma Imana yarababwiye ngo ntakindi Imana irashize mugiye kujya ngo cimeze mu gihugu mugiye kujya ibigori byose ibyo mutahize ibyo mutabivye semeni amen amen mugiye kuba mu mazu ngo mutubatse
nakuye mu ishanga ngo shira mwirindi kura mwabanga bashira mwaba ngo nije wabishatse ngo mara nababwiye ngo ariko badi muramenye ngo murindi imitima yanyu ngo ntikibagirwe iyo mirimo nakoze iby'amaso yanyu yiboneye semeni yamena iby'amaso yanyu yiboneye iby'amaso yanyu yiboneye hari ibyo nawe ufite Yoshua aratambuka Mose aratambuka Yoshua ngo agariga cyo kugenda ngo mara kugariga cyo kugenda ngo Imana iramubwira ngo Yoshua we nawe agira abantu useze ubabwira amagambo y'Imana ngo ubabwire ibitangaza by'Imana ubabwire ukuntu nabagiriye neza ngo nurangiza ngo barahire handi Bibiliya iravuga ngo Yoshua abwira abantu ngo nimwitoranyirize Imana buri bukorere nimba ari Imana z'abanyamahanga cyangwa z'abamori cyangwa iz'abakujya y'inzuzi ngo abantu baravuga ngo yayimituka Imana hayindi Imana dukorera ni Imana yacu murabihamije ngo bashira imbere ngo aravuga ngo nimuzamura amaboko umuntu wese ngo azamura ukuboko kw'indyo ngo abihamisha ukuboko kwe ngo aravuga ngo ni ukuri ngo kwimura Imana biragasimba ngo Imana yacu niyo tuzokorera gusa semeni amen reka tuzamure amaboko kw'iburyo gusa ukuboko kw'iburyo gusa nitumara ngo tuwape kiapo tazama kiapo kiki baba njanga kata masibela anginga kasimewa awadinanga kasimero adelo ayati pepa idele ayayanga kasime andi basi pati palalema Imana ibwira mo Yoshua ngo Yoshua we abantu baragiye bavuze ngo nta yindi Imana bazakorera ngo kuyi Imana y'Israeli gusa kandi ngo babira imbere yawe ngo mari Imana iramubwira ngo Yoshua we bashingira ibuye ngo numara kubashingira ibuye ngo rizo Muhammad Sava Seigneur. Amen. Amen. Imana ibwira Yoshua ngo Yoshua babwirira imbere y'iribuye ngo babwire ngo iribuye ni umuhamya ngo rizohamya amagambo yumvisha yanyu mwe mwavuze ngo nirirangiza ngo ribe umuhamya kandi ngo imbere y'Imana ngo kuko mwavuze kuko nawe ariko Mana nzashima Imana yo mwijuru inyawe ndazina nuko kw'Imana nzashima Imana yo mwijuru aho yampamagaye muri 1993 aho iwacu higeze kugwa karindwi uriya yarakiri mutoye uriya Munezero yarakiri mutoye imbere y'Imana icoge 1994 bari batarazi gwacu bahaje nka 1996 ariko yaje none muruta umve mbabwire rero singuri ya sentambi twabanye kwa Rukombe ndi umugabo mukuru mubiravuze kwa Rukombe ni umugabo umunsi umwe higeze kurara abagabo babiri barari wacu kugwa karembe mu mahombe yajya kubanzo bireba amahombe habaga ajya mu biti imbere y'inzu zabo gutya Simunezero uri kandi Paul ariko kwari kugira ngo uzobwira abandi biho wabonye Imana yaba yagukisha reka mvuga aya magambo kandi amen reka nyareka yo bwabo tigidi haleluya bata hari ni mugoroba ngomare kwataha ni mugoroba ngo bashike turaririmba mu mahombe turaririmba ntatara twagiraga kwari gukomeza inkwi mu mahombe
twamara gukomeza baje kubwiriza tugasa tukenyegeza usoma kumunama hejuru y'umuriro agasoma. Hahaguruka yari gaparani w'abasama na Rusheke ise wa Gatako. Baraza ngo bashike, nzanibuka gusa ijambo gaparani yabwirije 1994. Yabwirije ijambo rivuga ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Ngo nije umwami burenganya. Nayo gusa yavuze. Numva ni nkuko kwicumu gikijaho ateye mu mutima wanje. Naho yasomye gusa ndavuga ngo ndapfuye Mana yo mwijuru. Ni Sawuli Sawuli yarabaze gusoma gusa ngo Sawuli Sawuli undenganyiriza iki? Ngo marara bawundi ni muri je umwami urenganya. Ngo mare ararangiza ngo arangize numva ndakomeretse igikomere ntovurwa. Ndasohoka mva mu materaniro mpunga amahombe, ngenda mbaye namiriza ku musozi mbaye nari niriwe ahantu mwabagabo mwe, nari niriwe ahantu mzee Mushama, nari niriwe kwa bamandi osana kwa mantola, nari nagiye epfo mu batwa epfo nirigwayo ngo nje gutaha bakamantola na mandyosa bari bambaye utuntu ngo bari kubwiriza numva ndasogozwe we ndabango ndatahira yewe Mana Israeli we ndagira guti umugoro nja kuryama sinaryama sinasinzira ariko Mana gata ngomare senga shuga zajya mu rukatiriza mbwira Imana ngo ariko Mana yumpamagaye nje nkumva wampamagaye nkakumva iyo numvishije ijwi njewe mumwishima mu rukatiriza mbayindira ndashika majyamba ngo mare ninginga Imana iyo mpamagaye Mana iyo mpamagaye naje kazambwiriza nk'abarushiki basi iyo ade wajobunga iyo mpamagaye njewe nkumva ijwi usundeke rikijewe yo numvishije ijwi njewe Mana wampamagaye kajumva we ai Mana we awida tata 2011 muri 2011 ndaturaga iryo jwi nari senze uwo mugoroba gusa 2011 imuyinga haza umuntu arambwira ngo wewe warasenze ngo usenga isengesho ngo watasha abagabo babiri b'imparazera kandi gaparani na Rusheke bagiraga imparazera umweru pepe ndategera uvuze gute ngo wasenze isengesho ngo iwanyu watasha abagabo babiri ngo b'imparazera ngo igihe kirashitse ngiki cyo wasenge ndaguhaye ndariguhaye ngo mare ndagira gutawe yego wari kumbona nacagiye naya mafuti na kamambiri tose ni yego na wa musi nabirya kamantora na mandi yose bari bambaye nabyo bari kunyumva
ese nawe uzubitekereza hazaba umwe mbwira abantu kambira ngo nukuri ko Imana singiye kubasetsa nzavuga ngo iyo ndebye ukonsa hariko naje sikubi nuko kose nuko saneza ariko nzanezezwa njewe namara ngatekereza aho bamzariye mu rugabano aho nari gutanga iki ngo nemerwa n'umuhungu wavukiye i Yerusalemu ngaho wewe watanze iki namara iyo mbikora rero hazaba umwe mbura uko nicara mu nzu mubana guda ma koriki nibyatumye mama koriki Imana ariko mama wewe utaranenye papa wewe utaranenye ukanyiyereka ndumvisha izimbwira uko nacumuye ikambira uko bukeye ikambira ngo wakoze iki nimugora wavuze gutyo ariko mana umutima utazudutinya yeme ngo utinye ngo yowe paruwasi umutima utazudutinya ngo yowe paruwasi pipi uza wamukwitegereza ukamukubwira nk'umwana w'uruhinja nkuko cyangwa umwana w'uruhinja yego ariko yeme ntimukibagirwa Imana yacu muramenye ntimukibagirwa Imana yacu nukuri ko Imana ntimukibagirwa Imana yacu nukuri ntimukibagirwa Imana yacu muvuga ngo amen mwabasore Imana yacu yigeze guheza abanyamurenge ibaheza inka y'ingumba aho barayikama inka itarigeze kubyara irakabiriza nimugoro bitaha yakabirije ese ibyo mvuze ntibyabaye mu banyamurenge yo ngasubiremo kubana yarambwiye ngo igihe bavuye muzeyo kubana bapfuye ejo bundi yego yarambwiye ngo igihe bavuye inganje abantu bagwara bwaki inka zirashira abantu basigara ku isogo ngo buce umunsi umwe ngo inka imwe ngo itaha yakabiri y'ingumba inka itabyaye inka itabyaye ngo itaha yabiri ngo bagabo baragatese no inka zagenze gute mugende mukame turebe mugende murebe nimba udutatu igeze tuza ngo baragenda barakama inka iravumira ngo irahagarara kandi ngo bakuremwo dukeya babonye ngo yama yahukisha kurisha nimugora ngo igaruke yamiza ngo yakabirije kurusha kwa kundi ngo amaso arayikama ngo ikamirwa umuhana ikamirwa umuhana bari ku isogo icogiye ni isogo bagaza barya gusa kandi ngo isogo ngo zikamera mu rukangaga ngo kandi isogo mu rukangaga zikunda zibe ahantu bahinze ariko ngo zimera mu rukangaga barya isogo inka y'ingumbira kamwa igaburira abana ntibabakishwa na bwaki abana bararya Imana y'umurenge muramenye ndimukibagirwa Imana yacu muramenye Kitengela 2014 higeze kumbwira umugabo umwe arambwira ngo umunsi umwe muri gereza y'Irubumbashe nimba itari yarukase ngo haje umuhungu umwe ngo wari ufungiwe Kolwezi babaza bamuzanira muri prison y'abandi wari umusirikare ngo ariko Imana yamubwiye ngo uzobanza umwe amazi numara kumwa amazi ngo ubone gupfa ngo yinjira abwira abandi ngo nimumva amazi abandi baramubwira ngo imyaka tumaze amezi muri ntiturabona amazi mumva amazi Imana yambwiye ngo nimara kumwa amazi ndapfa ngo baravugana ngo ntaye ngo se nta pasteur barimo ngo baravuga ngo hari umwarimu w'ikanisa yari mwarimu w'ikampeni ngo arangiza ngo aramubwira ati ngaye nsengera ngo arapfukama
ngo kasengerwe niwanze ngo atega utavugiye kunywa amazi ngira guhaguja ngo agira gutya ngo aravuga ngo ngahe nsengera ngiramwe amazi wa mugabo ngo aravuga ngo Mana Ibrahim Isaka na Yakobo aho ngo agitangira wa muhungu ngo bumva atangiye kumira amazi abari hariya ngo baravuga ngo amazi we baza kumwa ku mazi ati bukana igihe ngo asenga wa wundi nawe afite inyota ngo aravuga ngo reka naje ndeke ndebe ko no aho amen Amen. amen Amen. yagiye ngo kureka gutya amazi arashira atandukanye amaboko aracikana wa mugabo aracikana iyo ni Imana yacu iyo ni Imana ni yacu abandi bari kuvuga ngo singo ni yabo muza muvuga ngo yacu rakomeye kutiya haraho Imana yacu hari niki Imana yacu itakoze hari iki Imana itadukoreye Ntaco. hari iki itadukoreye hari iki itadukoreye none muri mukuyarika kuberiki abantu bari mu guharika Imana kaho hari iki mwayigaye iki Bibiri bavuga ngo siko bizaba muba mutagereza sibo bazakugwa n'isoni sibo bazakugwa n'isoni mu Kristo babyo amasezerano y'Imana ndaka kandi bambu muzabona amen nawe Amen. amen nawe Amen. Tijidalala Hijirondore muramenya nti mukibagirwa Amen. muramenya nti mukibagirwa Imana ibwira Yoshua ngo Yoshua ngahebwira bano bantu barahira nimba ntarindi Imana bazokorera ngo barakiza imitima yabo baravuga ngo n'ukuri kandi cyangwa cyantangaje muzi cyantangaje kuntu birayanje yamwe ngo bararangije gutya uwo munsi Yoshua amaze kubava imbere bamubazana izindi Imana ngo baribagirwa ariko asiga babwiye muzi umuhamya dufite natwe ni umutima wawe ariko umutima utazutinya ni umuhamya azi Imana ukuntu ufashe ayandi damuwe ngapfe nyanyi jetote puwalala chetite ariko Imana twagiye duhungana wewe tukayihungana tukayigumana kandi yamaraga ngo iki kiza gitangazaga Yoshua Mose yari yabwiye Imana yibwira ngo nyereke ikintu gitandukanye gituma ntandukanye n'abandi bantu niki kizotandukanye ntandukanye bamenye ko jewe ngufite kurutuko bo bagufite bamenye ko wampamagaye wewe wagiye kunzi mwizina niki kizobimenyesha niki kizotuma bamenye ko jewe ndu wawe mbwira kamwe gusa kamwe gatuma bigaragaza ko ndahuye n'abangabo ikazumwe ngo nzojana nawe kandi zokurura n'umutima zokuruhura bavandi izabaruhura nimuyikomeraho yonyine gusa izabaruhura nimuyikomeraho izabaruhura tureba hariko ndi mu gutangara nk'umuntu uri mu kuroga atararoza agituye mu gihugu akarogera hano umuntu ariko abashakike gute yeme utegere maze mureke Dani wowe utararoze ugihinga muri projet ugihinga ajya munsi ya Gitavi ugihinga kuri Minembwe ugihinga hano haje kwa Rukaraga ukiceza ibijumba n'ibirayi ugifite ingaha jya hepfo ukirira gute none wamara kuhunga ngugeze muri Kenya
numara hano abana basigaye hebe n'imva ziwacu hari abo zizogaya imva z'abacu iwacu hari abazaseruka imbere bakazikabagaya hari abazagawa imbere y'Imana bakagawa Imana bimuye ya Israeli barayirase bayibagirwa bibagiwe Imana ariko Mana hari abagabo bazozuka nibazuka gutyo nimukubita n'amaso wuname bavuga ngo ariko wareke y'Imana Imana yanjye we n'ukuri kw'Imana ko murakuza mujanye Ntabwijibarika igirondoreka irenze ubwenge ira la webe mia la come sa fe la regre kuna shahidi ndani mwetu. Amen. Hallelujah! Mungu akamwambia Joshua, namuweka shahidi ndani yako. Jiwe hili takuwa ni shahidi ambaye atashahidia watu. Ataambia watu hivi, ameweza kusikia, amesikia yale mliyosema, na atakuwa ni shahidi kwa sababu amesikia kile Mungu ameongea na sisi. Ni maneno mawili. Kuna kile umekisema peke yako, kuna kile Mungu amesema, na hiyo yote mawili kunayo shahidi. Kuna mashahidi. Mashahidi hao ni moyo wako, ni moyo wako pia. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu amesikia, amesikia maneno hayo, amesikia maneno umesema, amesikia maneno umesema. Amen. Ile wakati ulikuwa mjamzito, hiyo wakati ulikuwa mgonjwa, hiyo wakati ulikuwa ukibeba mizigo, hiyo wakati ulikuwa ukitoroka ukikimbia, hiyo naziri uliweka, Mungu alikuwa akisikia. Akamwambia Joshua, ambieni watu, waambieni, waambie ndio Tima. Amina, amina, amina. We msimsahau Mungu wenu, msimsahau Mungu wetu, msimsahau Mungu wetu. Kuna yale mmeyaona, kuna yale mmeyasikia. Sema amen. Alikuwa akimwambia, ambieni vijana, waambie yale wababu wameona, miujiza wameiona, kisha waambie na yale wenyewe wameyaona, wale wenyewe wanajua, wale wameona. Amen. Hiyo ni ushuhuda.
bafashe. Mungu Amen. awasaidie. Imana ibagirire neza. Amen. Mungu awatendee mema. Imana ibagirire neza. Mungu awabariki. Imana ibiteho. Mungu awajali. Imana yumva kunyinga kwa. Mungu asikie kusihi kwenu. Imana yumva kunyinga. Hallelujah. Mungu asikie kusihi kwenu. Hallelujah. Mungu Hallelujah. aweze kusikia. Tiagiri yindi Imana mwiharika. Msiweke Mungu mwingine, Kuko ngo ni Imana ifu. kwa maana ni Mungu mwenye wivu. Ni Imana ifu. Ni Mungu mwenye wivu. Ndio. Imana itaziharikwa. Mungu hawezi kuweka Mungu mwingine. Imana. Hapendi Amen. miungu mingine. Ni Imana itakundi Imana. Hapendi miungu mingine. Imana. Hapendi miungu mingine. Uko bantu ukamabona abarozi gusa. Watu wanaweza kufikiria ni wachawi peke yake, N'abasambanyibo. na wazinzi, N'abibabo. na waizi, N'ababeshabo. na waongo. Ngo hazabona ishano. Nibyo. Alaaniwe Ngo none bakunda kubesha. wale ambao wanapenda uongo, Ngo nuko bakanabikora. wanafanya Abo uongo. nabo bazabona ishano. Hao wataangamia, Abo ngabo bazabona ishano. watapata bala. Abazakunda kubesha. Wale ambao wanapenda uongo, N'abagenda bateranya abandi. na wale wachonganishi, N'abagenda basebya abandi. na wale ambao wanawasingizia uongo Ndio. wengine, Bazabona ishano. hao wote watapata laana. Watapata laana hao wote. Amen. Wale ambao wamekesha usiku juu ya watu wengine, hao pia wataangamia, hao pia watapata bala. Jambo ryavuze ngo Neno inasema cyagiri yindi Mana mukorera. msimtumikie Mungu mwingine, Cyagiri yindi Mana mukorera. msimtumikie Mungu mwingine. Irinde ubusambanyi w'abakobwa. Mujihadhari na usherati wasichana, mujilinde, mujihadhari na usherati. Yabahamagaye ni yera. Iyabahamagaye Aliyewaita ni mtakatifu, ni yera. ni mtakatifu, Namwe ngo mubabera. na nyinyi lazima muwe watakatifu, Yabahamagaye ni yera. kwa sababu aliyewaita ni mtakatifu. Nifura izindi Mana. Imana yacu Mungu wetu ni Imana ifuha. ni Mungu mwenye wivu, Ngizabica. itawaua. Niko yari kubwira Amos. Alikuwa akimwambia Musa, Yaramubwiye ngo nibanyibagirwa. akamwambia ukinisahau Sobahana. nitawaadhibu, Kuko nzampana. kwa sababu mimi ninaadhibu. Zampori nziko. Mimi huwa naadhibu, Zampana. mimi ninaadhibu. Zambabarira uwancu muyeho. Mimi siwezi msamehe aliyenikosea, Zambabarira uwanshaka. mimi ninamsamehe naye utaka, Bwagirira nabo uwanshaka. ninamtendea vibaya yule ambaye mimi nataka. Timwibagirwa rero. Jihadhari, usisahau, Timwibagirwa Imana yacu. usisahau Mungu wetu. Ahurara. Mahali utalala, Umenye utekereze mutima wawe. fikiria moyoni mwako, Ndacayifite cyangwa se mimi bado niko na Mungu ama nimemwacha? Imana cyangwa narayiretse. Ninaye Mungu ama nimemwacha? Ico ni kibazo cyawe. Hiyo ni swali kwako. Imana ibafasha. Mungu awasaidie. Amen. Amen.